uDisemba kahle kahle is an enemy of progress. Early December last year ngigijimele cash build ngawuthenga ivanish. Angisho nilibonile izulu belina non stop every day ngathi yazi nathi ngishaya round up fast cash building izitholele ivanish. Nayazi mos iminyango makuni izulu inokuqumbi engasafuni ukuvuleka ngathi yazi before kufika kulesigaba leso ngiyoyibamba ngevanish. Ngibuzanga ke ivanish ihlezi kwaze kwafika lelanga namuhla nakhona sengithethisa usesaba. Athi ayikhona lokwathenga ivanish awubona ukuthi lemnyango ngiyamosha. Nami ngavela ngathi yazi nathi ngibekela uvile eceleni lapha ngiyibambe fast ngikwasi lemnyango nangaphepelazi ngiphethe umshana after 5 minutes abe sesiqedile. Yabona lamabhawule ngotshontshiwa lena yangisebenzela ke maye phela beyingangeni kwasi phakathi kwale container ivanish ngathi plan athi ngithele ngapha phakathi kwebhawu phela igroove yase Middelburg ibhawulo iphumi the reason why engaphumi ukuthi uyithola mahala nama ice ngaqake kamange groove outside Middelburg ngithi ngithenga utshwala lapha ngibona bangilethela bona nge6 ngathi ngise tops ngithi hayibo kanti kuyenzakalani manje iphi ibhawu bathi hayi cha ke bhuti lana mawufuna ibhawulo uyayithenga ngathi okay mayize ke ngizayibhadala hawu nayo ke ibhawulo izi empty ngithi manje ama ice but bhuti akusisemhluzi lana ngithola khona izinto mahala lana yonke into iyabhadala ngabona ukuthi yazini ikasi lami kahle lana sigroove khona sesene privilege sithola izinto eziningi mahala fast besingiqedile ukuvanisha leminyango lapha ngathi yazi nathi ngiyolahla amaphepha before ngithola umshana nePitbull badlala ngawo on my way mangiye dustbin lapha ngikhumbula ukuthi yes sesikonje kusesena lo mnyango wasekitchen nekudala ngawufaka ngathi ngizowuvanisha till today ngiwuvanisha hey sekumele ngungenele nawo lapha ngikhathala ifucked up ngathi yazi ngizofuna umuntu ozopenda lo isikolo sisavaliwe phela baningi abeshana emakhaya bavakashile ngathi yazi nalithenda ulibambe fast hayi bengeke ngilunge nalelanga kulamalanga liyabasa ngapha ngisetshenzwa isisu sisaqalile uJanuary kase ngambhadala umasipala kahle sho ukuthi ngigcine last year ukubhadala umasipala isikoloto sami sikhulu kakhulu hayi no bekushube kakhulu ngizwe ngijuluka lapha no number 2 washisa ngathi ngidla ipelepele lamandini mangithi hla lo mnyango mosufuna nguvanisha nalana phakathi ukuthi masigeza ngapha le steam sibamba lo mnyango hayi mara ngizabuya ngubone sengikhathele plus nenjaya musikhosi ufikile lapho uthi izendoda ngilambila sambe siyothenga amagoda ngathi good shot namuhla athi ngiyodla imali ekawuzi yabona sesisho shona khona kaJefferson ende ngathi kune line but at least ngiodile phone ngiyangazi ke mos mina ngiyalana kune board le boost loans kuphela ngisho ngiyazi ukuthi makune board le boost loan ngiyothenga nge-staff price bona izinkinga zemali kulo January ungawari just go to www.boostloan.co.za bazali stationery samba kanjani la yabona mos mina nosikhosi uJanuary simuzwa sisathenga ngama 100 rand afasa amakota yabona mangifike endlini kumele ngimake sure ukuthi abangiboni ukuthi ngidla ikota ngizivalile lapha ekamereni phela amashumi mina nginawo niyabona nami guys bangithengele so umshana kumele understand bangena ngivele ngashaya amadzenze ngawucheck ukuthi mara lo mnyango uyaphela ukuthi bawuvanishe lapha ikota kudala ngichafi yazi coke bese sengiyiyekile mara ngoba notshwala sengibiyekile kumele ngikhethe iwani vele ngakhethe ukuthi yazi ngcono ngibulawe icoke kunokuthi ngibulawe utshwala befake ayikhona lo tshwala siphuza kulamalanga bukho right kakhulu ibhabhalazi yakhona ivele ikuphathe 3 days ngapha ekseni mawuvuka uzolo uzibuza ukuthi mara kahle izolo besiyenza bengithi abantu bagagamela mabadotshwala phathisa i-depression ne-anxiety but nami manje sengufakazi walezi zinto lezo December ngiphuzile ekseni ngavele ngavuka ngizisola ngithukuyo ngathi izolo shaya umuntu usambulala I know abafethu asali nisenzela utshwala befake but sicela nididiyeleni kahle lezi zinto nizididiyela nizosibulala enhleka ngazi ukuthi waye ngikhulumela utshwala mina sengiphumile etshwaleni ngangibiza Pastor Goodwill this year manje ngoba sithize siyojima this year sengiqalile niyajima lapho mina sengiqalile yabona namuhla ngivela ngathi yazini njengoba ngiceda ukudla ikota so nathi ngehlisa amafutha fast ngikhipha ibhayisikili hey nayo idala ngagcina kuyireyo ngamsho iqakekile lokho ngagcina kuyirele kubo November mangithi uDecember i-enemy of progress ngiqinisile phela bese sengishaya ngelinye ipotri selinzima kakhulu sengifit vele sengibheki ukuthi labafana baselimpopo baqala bathi bayi Cape Town ngihamba na ngasala ngathi yazini nathi ngidlule ngibona uthol guy lapha cause ungibizile ukuthi ngizomsiza ngale link ekubhayo yami yamhlula kuTariji uJanuary maye yanyiwa amashumi aphelile baba the only thing ezokusiza ukuthi use the link and promo code on my bio uzitholele 50 rand yamahala bese uqaliseke lapho ukuyenza amashumi